Priroda koju je savremen čovek zaboravio. Mudraci čija reč nedostaje. Za mene, za moj pojam, ovo je mesto ljepota i zdravota. Ko će da ceni? Arhitektura naših varoši koju smo prepustili zubu vremena. Istorija na kamenu. Pod kamenom, na tarabi, na svakom koraku. Prepoznatljivi po jedinstvenim izrekama i čudnom odnosu. Što kaže onaj, kaže crkla komšiji krava. Pa kaže, kakve ti koristi imaš ako je crkla komšiji? Pa kaže, nemam ja koristi, imam štetu. Ako je lošija od njegova krava, bolja od drugoga, onda je, znaš, ljubomoran Paveljine crkne, neke nema. A opet, otvoreni za neznanca i putnika namernika. Mi smo krenuli put srca Srbije ka Šumadiji i kao što vidite, mogućnost da dođete je ova, a znate kako kaže naš čovek? Bez ljudske reči nema ništa. Dobar dan! Malo je loši put, pa i tamo je loš, ali promašite dozvati treba. Recite mi meni kako ste? Vrlo dobro. Vrlo dobro. Zemlja nam je data na korist. Tradicija da ne zaboravimo ko smo. Mudraci da nam pokažu putokaze da bismo sačuvali ono što imamo, da bismo bili bolji. Bilo je jutro kada su ustanici položili zakletvu pred protom Bukovičkim Atanasijem da će se boriti za bolju i lepšu Srbiju. Zato smo mi došli u srce Srbije, u Marićevića jarugu, u Orašac. I tu počinje nova priča. U Aranđelovcu gradu. Da. Na ovom mestu 1804. 2. februara po starom ili 15. februara po novom kalendaru dogodio se, kako neki kažu, susret sa nemogućim. Dakle, Srbija, srpske najumnije glave i najviđenije tog vremena su se ovdje okupile i dogovorile da podignu prvi srpski ustanak posle viševekovnog turskog ropstva, odnosno osmanlijske okupacije. Vožd Karađorđe, prota Bukovički Atanasije Antonijević, Stanoje Glavaš, Janko Katić i ostali viđeniji Srbi toga vremena. U stvari, moderna srpska država je bukvalno počela se stvara tu u Orašcu. Prvi korak je bio oslobađanje od ropstva, oslobađanjem Srbije od, kao što rekao, viševekovne okupacije i za vaskrs srpske države. Aranđelovac ne samo što je u srcu Srbije, nego je Aranđelovac i srce Srbije. Grad Arhangela Mihajla je čudesan primer poklona koji nam je serviran na dlanu. Da bismo živeli, stvarali, umnožavali talante.
Prvo, naravno, park Bukovičke banje. Svi dolaze prvo u park. Imamo znamenito mesto Orašac, gdje je podignut prvi srpski ustanak. Imamo Risovačku pećinu, koja je također poznata na daleko. Ima mnogo lepo da se vidi u Risovačkoj pećini. Govori vam podatak da je o nama, o pećini Risovači, dugo vremena bilo državno predavanje na Univerzitetu Sorbona. Imamo dalje, znači, Garaško jezero, planinu Bukulju. Kamen granit kakvog nema, zemlja blagorodna, Bukulja planina, voda iz utrobe zemlje koja život znači. Šta više? Sam knjaz Miloš Obrenović je na osnovu tog lekovitog izvora vode, za koga legenda kaže da ga je pronašao u stvari konj, neki umorni, bolesni konj je zastao u Bukovičkoj banji i u parku, napio se te mineralne vode i podigao se, nanožio se, kako kaže to naš narod. I kako to biva, čudesa se dešavaju kroz prirodu, ljude ili životinje. Tako konj knjaza Miloša otkriva tajnu teritorije. Svrstana je u red najpoznatijih i europskih i svetskih voda, upravo zbog svog sastava. Najpoznatije evropske i svetske. I svetskih, i evropskih, i svetskih voda. Ajde ovako, ja kažem najpoznatijih evropskih, a vi dodate i? I svetskih voda. Ste vidjeli? Odmah da ti rečem, kad je moglo konče od Miloša da se opravi, može i ovo staro izmoreno, a? Eto je kislodočno pravo. Na zemlji voda niče banja, Bukovička, kraj banje grad. Kada je knjaz Miloš procenio da bi taj tamo prostor bio odličan za park, on je njega otkupio od Saramande za 2 srebrne kubure. Beli venčac, pa imamo tu eto i granitne stene, sive na Bukulji, pa imamo keramiku, bogom danu, glina par excellence, a i keramičari nam dolaze ovdje od 1972. godine. Ove skulpture nastale od 1966. Nigde na svetu nema ovako ove otvorene izložbe vrhunskih svetskih vajara na jednom mestu u predivnom parku. Ima Aranđelov grad toliko istorije, toliko prirode, toliko čuda, da se sve teško može smestiti u jednu priču, u film ili u knjigu. Ima kosturnicu koja svedoči o ljudima velikog srca. Hiljade austrougarskih i srpskih vojnika zajedno na jednom mestu. Preko 3000, neki kažu čak i 4000 srpskih i austrougarskih vojnika je sahranjeno u ovoj spomen kosturnici, koja je sagrađena 1932. a završena 1938. Nalazi se pored magistralnog puta koji se ide za Lazarevac, odnosno puta 1300 kaplara, jer ovim putem ispred spomen kosturnice su prošli naših čuvenih 1300 kaplara ka Kolubarskom frontu. Dakle, bilo je to vreme kada Srbija jeste prolazila kroz strašne jade i sad je pitanje kako kod nas i nisu bili jadi, ali je to bila dobra Srbija. Jeste, to je bila neiskvarena Srbija, što samim tim dokaz da toliko je stranih vojnika sahranjeno tu pored braće, sestara, ljudi koji su iz ovih krajeva, koji su sahranili svoje najbliže, nisu bili ogorčeni prema neprijatelju, već su bili saosećani s njima i zajedno ih sahranili u grobnicu zajedničku. Pa muzej za primer, gde čovek može da se upozna sa vremenom prošlim kako bi razumeo vreme sadašnje. Ovo je puška Tanaska Rajića,
Tanasko Rajić je bio ustanik prvog i drugog srpskog ustanka. U vreme prvog srpskog ustanka bio je Barjaktar Karađorđev. Kažu da je pred kraj ustanka došlo do sukoba između Karađorđa i Tanaska Rajića i da se Tanasko povukao u svoje stragare, ali nikada niko nije saznao oko čega je došlo do sukoba između njih dvojice. Ima pećinu Risovaču, gde je bio početak, gde su za nas sadašnje živele neverovatne životinje, gde su se skrivali prvi ljudi. Pećina Risovača je nastala pre otprilike 120.000 godina dejstvom toplih mineralnih voda. To su upravo ove vode koje mi danas ovde na teritoriji Aranđelovca imamo u Bukovičkoj banji. Tako? Da, pećina je pre otprilike nekih 80.000 godina bila stanište životinja, a pre nekih 50 do 30.000 godina stanište risovačkog čoveka, neandertalca. Naučnici kažu da je visina medveda, pećinskog medveda, u ovom položaju bila negde oko 3 metra. To je kao grizli. Kolika je ta životinja, možete zamisliti sad kada se na ovaj skelet doda i mišićna masa, i masno tkivo, i krzno, zaista se stiče utisak o jednoj ogromnoj životinji, što kažete, poput grizlija. Poput grizlija? Da. To nema veze sa ovim našim medvedićima sad? Ne, nikakve veze. Ovo je zaista velika životinja. 50.000 konja je jednom jezdilo ovom zemljom. Bio je At, nerazdvojni čovekov prijatelj. Novo vreme je plemenitu životinju sklonilo u zaborav, baš kao i mnogo toga što nas je odvojilo od prirode. Zato vam otkrivam ljude koji misle i žele drugačije. Zato me put dovodi do Jelene, silne žene koja je prestonicu zamenila za varoš u Šumadiji i sve što ima uložila u plemenite životinje. Pokazala da dobrom voljom čovjek može sve. Tačno tako. Šta smo mi napravili ovde? Jedan konjački klub u kome imamo turizam, školu jahanja, terapiju pomoću konja i gomilu volontera koji diktiraju tempo razvoja kluba. I možda kažu, nema entuzijazma, a ima. Kako nema entuzijazma? Evo sada ćete vidjeti našu decu i shvatit ćete koliko entuzijazma zapravo ima u Srbiji i u Šumadiji. Sa prijateljima, sa entuzijastima, sa mladim ljudima na malom prostoru formira konjički klub. Ovde rasni konji pomažu deci sa posebnim potrebama. Ovde ljudi upoznaju zaboravljenog prijatelja. Ovde je priroda našla saveznika. Cijela ideja je program koji se odvija svuda u svetu već dugi niz godina. Nekada davno su ljudi primetili da ljudi koji se bave jahanjem imaju mnogo manje zdravstvenih problema. Trik je u stvari u pokretima konja, jer konj ima 90 do 110 trodimenzionalnih pokreta u minuti. To za sada ne postoji sprava koja može da simulira. Tako da fizioterapeut radi sa ljudima koji imaju oštećenja tipa cerebralne paralize, sa druge strane kod Downovog sindroma i kod nekih drugih oboljenja donosi zaista značajne pomake. Imamo predivnu prirodu, Bukulju, 3 jezera, Bajansko lečilište. Dakle, apsolutno idealne uslove za razvoj konjičkog turizma. I da bi banjski turizam bio potpun, bolnica je opremljena svakojakim savremenim aparatima. Mudri ljudi su znali šta je potrebno i krenuli u misiju pravljenja zdravstvenog centra za primer. Građanima Aranđelovca je Bog puno toga dao, kamen, venčački mermer, planinu Bukulju, mineralnu vodu, sve to imamo na raspolaganju za nas, za goste našeg grada, a sve ovo što je bolnica Aranđelovac dobila u prethodnom periodu predstavlja mogućnost dalje implementacije razvoja zdravstvenog turizma. €170.000.
To je ozbiljna donacija. Ozbiljna. Pa ja mislim u Šumadijskom okrugu da je jedan od boljih, ako ne i najbolji. Komad 1000 koji je donacija Evropske unije, znači, i ovde, ovo je, znači, aparat koji se, gde se vrši kompresija, odnosno, znači, tu se vrši pozicioniranje obe dojki u dve pozicije. Centralni sterilizator opšte bolnice u Aranđelovcu, donacija Češke republike, vrednost donacije oko 300.000 evra. Radi se sterilizacija, znači, za sve operacione sale bolnice u Aranđelovcu, hiruška, ortopedska, ginekološka i sterilizacija za odeljenja, hirurgija, ortopedija, ginekologija plus ambulante, tako da praktično celokupnu sterilizaciju obavljamo sa novim centralnim sterilizatorom. I kad imamo čitavu tu priču, i mamografiju, i ultrazvuk, i klinički pregled, onda imamo jednu zaokruženu priču o dojici. U principu jako vredne donacije i mi se nadamo da ćemo i dalje imati, ovako da kažem, donaciju ovakvog tipa. Na konju možete odjezditi do Garaškog jezera, jahati po jezeru, što je u Srbiji jedinstven primer terapijskog jahanja. Ako ne verujete, pogledajte Stefana, momak sa invaliditetom koji je, zahvaljujući konju i za mnoge nepoznatoj terapiji, uspeo čak i da se takmiči. Reci meni, Stefane, kako bilo na takmičenju? Lepo. Sutra mi... Lepo je bilo, lepo. Koje si mesto osvojio? Pa nisam pobedio, ali sam osvojio medalju. Stvarno? Da, ključ. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Ima ova zemlja blagorodnu lozu koja daje božansko piće. Jedan čovek, umoran od velikog grada, obnovio je i zemlju i vinograde i počeo da stvara. Evo, ja sam imao sreću da skoro pre 20 i par godina dođem na ovaj prostor, ne računajući da se bavim vinogradarstvom, ali sad sam ispunio na kraju moj san, postao sam jedan od značajnijih vinogradara u Šumadiji i izgradio vinariju i ovaj restoran koji je na ovim prostorima već zauzeo svoje mesto. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give... Živeli? Za crveno. Ajde neka bude za crveno. Prava stvar. Summer wine. Na vrhu brega, dok se sunce polako povlači iza Bukulje. Tamo gde su junaci iz vremena prvog srpskog ustanka maštali o boljoj zemlji, postoji vajat u kome se čuva tradicija. Neko bi rekao da tradicija može i da se proba. E sad, u Karađorđevom vajatu, sa nama je Davor, ovdje su plodovi tora, ne mora, i priča ide. Ajmo sad. Pripremamo nacionalno jelo, jaretina ispod sača. Znači, nju spremamo u zemljanim činijama, isključivo na loju jagnjećem. Prvo namažemo zemljanu činiju boja svuda. Stavljamo komad loja isto unutra na dno. Jaretinu smo, znači, prethodno odvojili sve. Znači, ispačali smo u komade, krupno, sada ćemo da usolimo. To je jaretina, je tako? Jaretina.
I koliko mi sad komada tu pravimo toga? Ovdje je celo jare. Celo jare? Koliko tu kila ima? 24 kila. 24 kila. Pa nas nema toliko u ekipi, ima 2 sjajna snimatelja i tu neki šefići, to znači... Biće taman za vas. Taman za 4-5 čoveka, a? Okej. Čusobljeno dobro. Krupne komade stavljamo na dno i u krug čini, ja? Zato što je tu da najjača vatra. Centralni deo, znači, ostavljamo za povrće. Unutra ubacujemo krompir i šargarepu koju smo prethodno očistili. Za kraj ostavljamo rebra, njih stavljamo na vrh, preklapamo meso. Koliko dugo vatra treba da se priprema i to? Znači, za ovu količinu mesa i ovu činu oko sat i 20 minuta će nam trebati da dinstamo na loju. Sat i 20 minuta na loju. Vidi, sine, pa vidi. I svakome mogu da zahvalim našim gostima, cele naše, sud cele zemlje ovde dolaze. Ko duša? I stranci, i svi, i imamo i priznanje za ovaj hleb. Ma dobro, stranci, ne kažem ko duša. A, odlično, sine, evo sad, jesi ručao? Nisam. Pa jesam, jesam juče. A sad ćeš da ručaš. Ovo je lepa. E. Opasno stvar. Lepo. Ne mogu da se otmem utisku koliko malo znamo. Koliko smo otišli daleko od prirode, od istorije, od tradicije, od stvari koje su tu pored nas. Koliko su nas oplemenili obični ljudi, sa srcem velikim kao kuća. E da, ono najvažnije. Sve pomenuto je tu, nadohvat ruke. Zemlja, loza, dobra volja. I Francuzi to kažu teroar. Teroar? Jest, jednom reči, sve je tu. Šumadija ima najlepši, najbolji teroar na Balkanu. Ajmo sad, sve je tu, teroar.